Umugoroba mwiza ku bakunzi bacu mwese mwe mwahisemo kudukurikira. Iyi ni ya YouTube channel yanyu, mwahisemo kujya mugenda mukurikiraho amakuru y'imikino agezweho. Uyu munsi rero nanjye nayazanye, ngiye kugenda mbagarukira mu makipe yanyu mukunda muri benshi. Turaza kuba twibanda mu ikipe ya Rayon Sport. Iyi akaba ari ekipe irimo irasohora amakuru cyane kubera ko irimo byinshi bigiye bitandukanye, harimo iby'umutoza mushyashya, hakabamo iby'umutoza ugomba kuba asezererwa atandukana n'ikipe ya Rayon Sport, ndamwita Afame Arotifi. Ibi byose rero turaza kugenda tubyinjiramo dore ko byamaze kuba dosiye ndende, kubera ko ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba itangaza yuko yamaze gutandukana n'uno mutoza Afame Arotifi ndetse n'umwungiriza we Azuzu Rotifi, bombi uko ari babiri, ariko aba bagabo bombi abe umutoza Afame Arotifi ndetse na Azuzu Rotifi bo ntago barimo barabyumva neza. Niyo mpamvu rero ibintu byamaze kuba birebire cyane, turaza kugenda tubyinjiramo dore yuko rwose byamaze kuba bizamo na FIFA. Rwose ikipe ya Rayon Sport bagiye kuba bayirega, uraza kugenda umenya idonido, umenya ibintu byose. Ikipe ya Rayon Sport irimo irategura inama y'inteko rusange idasanzwe, hari byinshi bigomba kuzaba byigirwamo, hari imyanzuro ikakaye ndetse hari na byinshi bizatungura benshi bizaba biva mwino nama. Niyo mpamvu rero nagiye nkubita icyumvirizo rwose kuno mugoroba kugira ngo ngende menya ese niki kijya mbere, ese niki kiri gutegurwa, ese bimeze bite. Iyi nama irimo irategurwa na board ndetse na fan base y'ikipe ya Rayon Sport, ubwo ni babayobozi b'ama fan club, kubera ko ikipe ya Rayon Sport maginga ifite fan club 54. Abo bayobozi rero b'ama fan club nibo barimo bategura iyi nama ndetse na board ikipe ya Rayon Sport. Ubwo rero urumva ko ibintu bizaba bikomeye cyane, ni inama iteganyijwe mu gihe gitonya cyane. Byose uraza kugenda ubimenyera muri kino kiganiro, taza ndetse no kunyura mu ikipe ya Apple Football Club. Hari amakuru menshi agiye atandukanye ayirimo, turaza kurebera hamwe byinshi bijya mbere mwino ekipe yambara umukara n'umweru irimo initegura umukino ukomeye cyane igomba kuba yerekezamo mu karere ka Musanze kuri stade Ubworoherane. Iyi ni imwe mu mastade twavuga yuko ari mabi muri kino gihugu mu gihe imvura yaguye, none ubu ngubu turi mu gihe cy'imvura. Iyi kipe ya Musanze kandi yateguye no mukino byo ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu rero n'ikipe ya APR irimo iragenda yitegura. Ni umukino uteganyije ku itariki 21 z'uku kwezi kwa 11. Turaza kugenda tugaruka ku byayo turebe ndetse n'amakuru mu ikipe ya APR, turebere hamwe iby'abakinyi bayo byose. Uraza kugenda ubimenyera muri kino kiganiro. Turaza kuba mu ikipe ya APR, turebe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, nayo irimo amakuru menshi agiye atandukanye. Iyi ni ekipe iri mu mwiherero, ariko nubwo iri mu mwiherero ntabwo izakina umukino n'umwe wa gicuti. Iyi ni ekipe rero witwa Byiringiro Charles Gilbert yaje kuba agira ikibazo cy'imvune. Uyu nawe turaza kuba turebera hamwe bye, turebe ese ninde ugomba kuba amusimbura. Ibyo byose uraza kuba ubimenya muri kino kiganiro, kaza ndetse no kuzenguruka ahantu hose turebere hamwe imikino ikomeje igenda iba y'ibihugu, dore ko amakipe y'ibihugu arimo agenda akina. Ibyo byose rero turaza kugenda tubigaruka. Wowe icyo gusabwa ni kimwe, kugira ngo ujye ugenda ukurikirana ibiganiro byacu no gukanda subscribe. Wamara gukanda sub nta kindi rwose mba nkwishyuza buri video, ujye ukanda like, ubundi tujye tugenda tukibana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Nagutinda nakurya iminota rero kadute dutangira amakuru yacu y'imikino. Duhere mu ikipe y'u Rwanda Amavubi. Iyi akaba ari ekipe ikomeje kwitegura umukino, ikomeje umwiherero ariko nta mukino izakina. Inkuru iri mwino ekipe y'igihugu rero, kubera ko abakinnyi bo yahamagaye twarabibabwiye rwose, ndetse no kubona hiri twarabibabwiye. Ahubwo ikintu ukwiye kumenya no kwitwa Byiringiro Gilbert, uyu nguyu ukina ikipe ya Apple Football Club, akina kuri kabiri, aho twita kuri kabiri rwose ku ruhande rw'iburyo, akina yugarira. Akaba rero yaragize ikibazo cy'imvune ku mukino wahuje ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR, ariko n'ubundi birangira ahamagawe ndetse arinitabira umwiherero. Ariko abaganga baje kuba batangaza yuko rwose bitewe nuko ameze atakomezanya n'abandi, akaba agomba gusimburwa rero n'uwitwa Nshimiyimana Emmanuel dukunze kwita Kabange. Uyu ni umusore w'ikipe ya Rayon Sport, ndetse uyu musore umwaka ushize n'ubundi nabwo yari nako ubwo ino ekipe y'igihugu y'u Rwanda yahamagaraga yari yahamagawe. N'ubu ngubu rero akaba yongereye kugirirwa icyizere kugira ngo asimbure uyu nguyu Byiringiro Gilbert, dore ko bombi bakina kuri kabiri, ariko Kabange we buriya
ashobora no gukina mu mutima defense cyangwa se akaba yaca kuri kabiri, yamusimbuye n'ubundi rero nka nimero kabiri. Urumva yuko ni ikintu cyiza cyane. Byumvikana ko uwitwa Fitina Ombolenga, uyu mutaramu, uyu muvandimwe rwose mu ikipe y'igihugu ashobora kuba ewana atazongera kuhakandagira, bashobora kuba barakarabye, kubera yuko nimba Byiringiro Gilbert abashije kugira ikibazo cy'imvune, ariko niba natekereze ko na Ombolenga ahari, ahubwo bakaba batekereza umukinnyi ukina kuri kabiri yahengetswe nk'uyu nguyu Kabange. Urumva yuko ni ikintu gikomeye cyane k'uyu mutaramu Fitina Ombolenga, rwose agomba gukora cyane akaba yakwigarurira umwanya ngayo nguko. Rero kanone duhite twihuta cyane, duhite tunyura mu ikipe ya APR. Ikipe ya APR kabiri iritegura umukino ukomeye cyane bizakinamo n'ikipe ya Musanze, ariko irimo iritegura umukino wa gicuti igomba kuba yakina mwino weekend. Twese turacyategereje kugira ngo turebe ese uyu mukino uremezwa ryari, kubera yuko ni ekipe itaremeza, ariko irimo iradiringa n'amakipe agiye atandukanye, n'ikipe nka Kiyovu Sport, harimo ikipe nka Gorilla, harimo ikipe nka Mukura, harimo ikipe nka Al Hilal ndetse n'ikipe ya El Merreikh, zose irimo iradiringamo umukino wa gicuti kugira ngo ikomeze igende yitegura, hanyuma izajye gukina kuri stade Ubworane n'ikipe ya Musanze yariteguye neza, ibintu bimeze fresh. Ubwo rero no gutegeza tukareba. Kandi indi nkuru nziza iri mu ikipe ya APR, nubwo nayibabwiyeho nuko witwa Djibril Watara rwose ubu ameze neza cyane, n'urwembe yarakize rwose, ubu ngubu muzamubona. Ariko witwa Rolf Memel dawe ntagaragara ntagaragaruka, ubwo ngubwo no gukomeza we bakamutegereza. Nkanababwira yuko kandi hari amakipe menshi agiye arimo aragenda ategura imikino ya gicuti, nubwo bitaremezwa, ariko ku munsi w'ejo ikiganiro tuzakora tuzabaha imikino izaba, ugende umenya abe ekipe ya El Merreikh, abe ekipe ya Al Hilal, abe ekipe ya Rayon Sports, abe ekipe ya APR, abe ekipe ya Police. Izi ni ekipe zimwe zigenda zitegura imikino ya gicuti, ibyo byose uzagenda ubimenya ku munsi w'ejo. Reka duhite twihuta, iyi minota 4 isigaye tuyiharira ikipe ya Rayon Sports, kubera ko ni ekipe irimo amakuru menshi agiye atandukanye. Ni nayo mpamvu twakoresheje video y'imyitozo yayo, kubera ko ni ekipe irimo byinshi, ni ekipe kandi nanone abakunzi bayo baba bakeneye kugenda bamenya ikijya mbere. Iyi ekipe rero ikomeje imyitozo, irimo iritegura umukino w'umunsi wa 8 ugomba kubugaruka ku itariki 21 z'uku kwezi kwa 11, nyuma yuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda abakinnyi bayo bazaba bavuye mu mwiherero. Na kindi kizakurikiraho nuko aya makipe azahita atangira agire gute, azatangira akine shampiyona, agaruke akina umunsi wa 8. Ikipe ya Rayon Sports rero twagiye kubanza, mbere ya byose twarayabanje twumva yuko igiye kuzana umutoza gutuka mu gihugu cya Uganda. Abantu benshi ari baza bati ese ikipe ya Rayon Sports noneho yabivuye kwizima ikarekura uyu Afame Rotifi, ndetse ikanaba ibonye yuko uyu Aruna Feruz atabasha kubyimba ekipe nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya APR. Ariko abantu nanone bakibaza bati ese Rayon Sports irakura amafaranga yo kwishyura Afame Rotifi, kandi yarabuze ayo kwishyura Robertinho, bikaba bigiye kuviramo ikipe ya Rayon Sports ibihano, ndetse n'uwitwa Adelaide Jalo. Aba bombi bayireze kubera kwirukanwa binyuranyijwe n'amategeko, kubera ko iyo wirukanye umuntu haba hari icyo kontara ivuga, ugomba kugira amafaranga umuha hanyuma ukamusezera akagenda. Ekipa ya Rayon Sports rero nyuma yo kwitabikoze kw'aba bagabo yaje kuba ihanwa. N'ubu ngubu rero nicyo kibazo abantu benshi bahise bibaza, bavuga bati ese nimba Rayon Sports igiye kuzana undi mutoza ikirukana wari uhari, amafaranga irayakurahe? Ekipa ya Rayon Sports rero ibintu birakomeye cyane, kubera yuko aba bagabo abe Afame ya Rotifi ndetse n'itwa Azuzu Rotifi tayari bamaze kuba bategura ikirego cyabo bakigeza muri FIFA kugira ngo barenganurwe, kubera ko ikipe ya Rayon Sports ntago nyine irimo irubahiriza ibiri mu masezerano. Bike gutangira ikipe ya Rayon Sports yarabanje ihagarika aba bagabo, yabahagarika igihe kingana n'ukwezi, hanyuma witwa Aruna Feruza bari gusigarana ikipe abe Afame ya Rotifi ndetse na Azuzu Rotifi abahagarika. Ariko nyuma yuko uko kwezi kurangiye bari bariturije, ariko nyuma yuko uko kwezi kurangiye ni ikibazo cyongeye kweguka, kubera ko ikipe ya Sport yesi itangaza yuko itazakomezanya nabo. Hanyuma aba nabo bahita bavuga bati nimba uko bimeze reka tujye kuri ikipe ya Rayon Sports muri FIFA. Urumva yuko rero ku ikipe ya Rayon Sports rwose n'abakunzi bayo ibintu birakomeye. Iyi ni ekipe kandi irimo irategura
gutegura inama y'inteko rusange idasanzwe igomba kuzigirwamo byinshi, ndetse hashobora kuzavamo ikintu twakwita nka bombe ishobora guturika, mugatungurwa, abantu mwese mugatungurwa mw'inama y'inteko rusange iteganyijwe mu minsi mikenya. Ndaje ku munsi w'ejo nzabagezaho itariki y'inteko rusange izaberaho, ugenda umenya ukuntu ibintu byose bigiye byifashe gatatu kagenzi kako. Ariko icyo wamenya, iyi nama yateguwe na board, ariko fan base y'ikipe ya Sport, ubwo ni abaperezida b'ama fan club, nabo nyine barafatanyije mu gutegura iyi nama y'inteko rusange idasanzwe, kuko nago ari isanzwe n'ubundi muri gahunda y'ikipe ya Sport. Iyi nama y'inteko rusange nago iba iriho, ariko bitewe n'ibibazo biri muri Rayon Sport, bitewe n'ibibazo by'imiyoborere biri muri Rayon Sport, bitewe no kutumvikana kuri muri Rayon Sport, bitewe n'amadeni, bitewe n'ibihano